Alright bihe byiza nshuti bakunze ibiganiro bitambuka hano kuri Sport Galaxy Rwanda, turasuje twizere ko mumeze neza cyane. Tubaha ikaze mu makuru y'imikino akomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda, by'umwihariko abakomeje kugenda avugwa mu ikipe ya APR Football Club. Twizere ko mumeze neza cyane muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba ndetse no mujyi wa Kigali kabisa. Twizere ko ibintu biri kugenda neza cyane. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri itariki 4 z'ukwezi kwa 12, turimo turagenda tugana ku musozo uyu mwaka wa 2024. Twizere ko ibintu mugenda mukora bigamije kubaha inyungu biri kugenda neza cyane. Imana ikomeje kubana namwe muri rusange. Ubwo natwe tuba tuje, murabyumva ko tuba tuje kuganira namwe ku makuru y'imikino akomeje kwenda avugwa agezweho, birumvikana. Sports update mu ikipe ya APR Football Club, yango mwamaze kubona abakunzi b'ikipe ya APR, mwegere hino tuganire kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa muri ikipe, ariko turebera hamwe bizindutse bivugwa muri rusange muri iyi kipe. Ku munsi w'ejo ikipe ya APR Football Club ifitanye umukino n'ikipe ya Police, ni derby y'umutekano. Bizaba bikomeye cyane kabisa ku isaha y'isa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Umuntu uzahabura azahomba byinshi kwako no mukino uzaba ukomeye cyane ku mande zombi. Hazaba harimo guhatana, harimo gukotana, harimo ishaka ku mande zombi. So ubwo rero na yahe makuru nje ngo tuganireho, na kindi hazindutse havugwa ko agashira hamwe cyangwa se ishira hamwe rishinzwe gutegura umukino hano mu Rwanda cyangwa se ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, Ferwafa. Ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, Ferwafa, ryamaze ngo guhakanira ikipe ya APR Football Club, bayibwira ko ibyo gusubika umukino wayo n'ikipe ya Police bitagikunze, bityo ko umukino ugomba gukomeza. Ubwo rero cyangwa se ugomba kuba, ubwo rero byinshi biri kuvugwa neza ubwino burambuye kuri ibingibi, kuri ingingo nibyo nje ngo tuganiro, tubihe umurongo, tubiho umucyo, tumenye ese koko ikipe ya APR yigize yandika ibaruwa isaba ko Ferwafa yayifasha bagasubika umukino bafitanye n'ikipe ya Police. Ese ubundi iyo baruwa Ferwafa yaba yayanditse isubiza ikipe ya APR? Kwa ko ibyo bintu iyo bibaye bigomba kubera public, bakabishira public, abantu bakabibona nyine ku mande zombi, ibintu bikajyaho umucyo. Nibyo nje ngo tuganireho, ese tunarebere hamwe ubundi APR uko tuyizi ifite ni ikipe yakabaye irwanira kujya muri Ferwafa na Rwanda Premier League gusaba ivuga ko umukino wasubikwa. Turaza no kwire APR iri kuri urwo rwego rwo gutakamba ivuga ko bayikuriraho uwo mukino. Ibyo byose nibyo tugiye kuganira muri rusange. Nimujye kure, iyi ni Sport Galaxy Rwanda. Nongere mbibutse gukanda subscribe mudushigikire muri rusange. Ni mutarakora subscribe nyamuneka dufashe kandi subscribe. Reka ariko nongere nshimire nawe wamaze gukanda subscribe, muri abagaciro ku muryango mugari wa Sport Galaxy Rwanda. Rero tubahaye ikaze. So ubwo rero mbere yuko twanzika dutangira ikiganiro cyacu, mumbwire muri comment mwebwe abakunzi b'ikipe ya APR Football Club, ubundi ni birakwiyemo namwe muremera ko ikipe ya APR iri ku rwego rwo gusaba ngo isubikirwe imikino ngo wa Police ngo yitegura ikipe ya Rayon Sport? Mwebwe murabibona gute? Murabivugaho iki? APR yabigeze kuri urwo rwego rwo gutinya umukino? Nimba turi kuwa gatatu, umukino wayo na Rayon Sport uzaba kuwa gatandatu, sibyo? Kuwa gatatu hazmuvuga ngo hazahita hacaho amasaha 72. Ubwo nuko ngo iminsi 3 izacaho, urumva, kugira ngo umukino ube wayo na Rayon Sport. Yego Rayon Sport izaba yararuhutse kwako iheruka gukina kuwa gatandatu, izongera ikine kuwa gatandatu. Ariko se nanone ikipe ya APR ya kifata ifite ubwoba bwo kwango umukino wa Police ngo tuvanaho ngo twitegure umukino wa Rayon Sport. Muratubwira muri comment. Wenda tuvuge kwenda ko byaba wenda birinda ko mu mukino wa Police uburyo uzaba ukomeye babitekereza ko
hashobora kuberamo imvune za bamwe mu bakinnyi bayo, bakaba nyine bikaba byatuma bataboneka ku mukino wa Rayon Sport. Ariko se squad ikipe ya APR n'abakinnyi byose ifite bakomeye beza, ko tuzi ko ariyo yaguze neza abakinnyi kugeza ubu ngubu, ifite abakinnyi beza kurusha andi ma ekipe, yageraho gutinya umukino wayo na Polisi? Ibyo ni ibyo kwibaza. Sasa ikipe ya APR biravugwa ko byagiye bivugwa, ariko nta kizibiti twabonye ngo byibuze tubone iyo baruwa tuyigweho tuvuge tuti APR yanditse ibaruwa isaba gusubikirwa umukino wayo na Polisi. Ubundi y'ibintu biri official bikenewe byanyabyo, ikipe ibishira kunuza, turabibona kenshi ibyandika ibaruwa ikayishira kuri platform zayo, yaba Facebook, yaba Instagram, yaba Twitter. na baruwa twigeze tubona APR yandika ipostinga ivuga ko isaba Rwanda Premier League na Ferwafa, mbere yabanje ngo gusaba Rwanda Premier League. Iyo baruwa nitwayibonye bayishira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa se no kuri website yayo, ngo Rwanda Premier League irabyanga. Iri kubyanga nayo igomba kwandika ibaruwa isubiza APR, kugira sino gusubiza APR biri no kwerekana andi ma ekipe n'abanyamuryango ko ubwo busabe bwa APR bwanzwe. Iyo baruwa ituruka muri Rwanda Premier League nayo twigize tubona. Nyuma ngo APR yandikira Ferwafa, iyo baruwa bandikira Ferwafa nitwayibonye. Hamwe muratubwira muri comment iyo baruwa, ayo mabaruwa mwarayabonye? Nitwayibonye iyo yandikiye muri Ferwafa. Nyuma uyu munsi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hazindutse havugwa ko abanyamakuru bagiye batandukanye n'ibinyamakuru bitandukanye byandika ko Ferwafa ngo Adolphe umunyamabanga nyine mu wa Ferwafa ngo ariwe wabivuze ko Ferwafa yanze ubusabe bwa APR. Iyo baruwa ivuga ko Ferwafa yanze ubusabe bwa APR nayo niyitwayibonye. Ibyo bintu twabifata gute? Nukuri cyangwa just rumors? Ni ibinyoma byambaye ubusa biri gusirikira mu hirya no hino. Abafana benshi ba APR bati uko nuguharabika ikipe yacu mu gihe tutabonye ibaruwa iyivuye hiturutse mu biyobozi bwayo yandikira Rwanda Premier League ngo tubone indi ya kabiri ibaturutse bandikira Ferwafa. Abanyamakuru mushobora kuba rimwe muri gushaka guharabika cyangwa se kwambika isura mbi ikipe ya APR Football Club. Sasa ubwo rero ngiye uko mbibona ibyo bintu wenda bishobora kuba byarabayeho ku mpande zombi, niba bigaragaze ibyo nge nabyita ko ari ubunyamwuga buke, ani professionalism yabayeho, yaba kuri APR yaba kuri Rwanda Premier League ndetse no kuri Ferwafa. Nimba izo circulation zarabayeho, iyo communication yarabayeho hagati y'impande zombi, ariko nibigere ku banyamuryango cyangwa se kuri public, ku bakunzi b'impande zombi, ku ruhande ubwo ndavuga ku bakunzi b'ikipe ya APR, ba Polisi ndetse n'abandi bose nyine abanyamupira baba bahanze amaso Rwanda Premier League na Ferwafa. Ntabwo mwaba mwaradukora ibintu biri professional, nta kinyamwuga mwaba mwarabishizemo. Ubwo rero no guteza tukareba, ntabwo nakunda, ariko ngiye konzi APR sinzi ko yakifata ikabati uwo mukino mu utuvanireho. Ni nje mbifata nyine nimba byarabayeho okay, ani professionalism. Nimba bitarabayeho ani professionalism mu banyamakuru ndetse no mu bitangazamakuru byanditse ko APR yasabye ubwo busabe, yanditse ayo mabaruwa. So ubwo tubireke nyine umukino urahari. Ngira ngo n'ikimenyimenyi mwabonye ko muri weekend ishize, muri iyi weekend tuvuyemo, ikipe ya APR yakoze imikino, afishe yerekana imikino ifite no kwanga imikino ikomeye kandi ishaka kwitwaramo neza. Bashizeho wa AS Kigali, ubwo nigiye bari bamaze gukina na Bugesera, bahise bakora afishe yo AS Kigali, bakora afishe iriho ikipe ya Polisi, bakora afishe iriho ikipe ya Rayon Sport, banakora afishe iriho ikipe ya Kiyovu Sport. No kuvuga ngo
bo barabizi ko nyine uwo mukino wa polisi wari uhari bagomba kuwukina. Ubwo rero sinumva ngo uburyo ikipe ya APR yaba yaranditse yayo mabaruwa. So hanyuma rero reka twigire ku mukino, n'uwundi mukino uzaba nagiteze kuwuhagarika. Reka ahubwo turebere hamwe ama ekipe yombi bihagaze gute, APR kuri polisi. Tugiye kureba head to head amateka yaranze ama ekipe ubwo uko zigenda zihura nyine muri rusange, ngo bimeze bite, turebe ese APR izikura imbere ya polisi. Tureka tubirebe twifashishije izi statistike. APR reka turebe uko bimeze. Ikipe ya APR Football Club mu mikino yagiye ihuza na polisi, APR yatsinze imikino 4 inganya 1 muri 5 iheruka gukina. Ubwo duhereye nyine ku mikino 5 iheruka gukina muri shampiyona uyu mwaka. Muri iyo mikino 5 ikipe ya APR yatsinze imikino 4 inganya 1. Urumva mu mikino 5 dufatiye ku mikino 5 iheruka gukina. Mu gihe ikipe ya polisi yatsinzwe imikino 3 itsinda 2 muri 5 iheruka gukina muri shampiyona. Mu mikino 5 iheruka guhuza ama ekipe yombi, ubwo polisi na APR muri shampiyona, APR yatsinzemo imikino 3, polisi tsinda 1 zinganya undi 1 usigaye. Kugeza ubu rero current form uko ama ekipe yombi ahagaze kugeza ubu currently muri shampiyona, turebeye ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona as it stands, ikipe ya polisi ifite amanota 18 ku mwanya wa 4, mu gihe ikipe ya APR FC iri ku mwanya wa 5 n'amanota 17, bivuze ngo irushwa inota rimwe ni ikipe ya polisi itozwa na Mashami Vincent aka Wamateka. So nuko ibintu bimeze rero. Umukino ku munsi w'ejo urahari, abakunzi b'ikipe ya APR ubwo musabwe kwitabira cyane, ni kureba ubuseriye bwanyu muzagaragaza ku munsi wa derby. Biragaragarira firstly ku mukino wo ku munsi w'ejo, muraza kwa mwakiremo ikipe ya polisi. Ubwitabire bwanyu nibwo buraza kugaragaza uburyo muzagaragara no ku munsi wa derby kuri uyu wa 6 kuri Kigali, kuri wa 6 muri Stade Amahoro. Ubwo rero muze mushyigikira ikipe ya APR kwa murebe ko amanota 3 mwayegukana, mukicumaho amanota 3 nimo yagira muhita mugira 20 musatira ikipe ya AS do Kigali ku buryo muzajya gukina derby. Ibintu bimeze neza cyane, nta kibazo na kimwe, mufunzemo boku muri informe. So ngayo nguko rero niba bikomeje kugenda bivugwa muri ikipe ya APR Football Club ndetse no mu mupira wacu hano mu Rwanda. Twareberaga hamwe bizindutse bivugwa ko Ferwafa ngo yanze ubusabe bwa APR FC ku cyundi yabusubiza uyu munsi, n'igihe byavugiwe ko byabayeho ikabusubiza uyu munsi buracyari ku munsi w'ejo mukino ba. Ubwo nyine ni ibyo ngibyo narinje ngo tuganireho, ubwo namwe mukomeze musigare mwisesengurira mwumve uruhande. Ese APR yanditse ayo mabaruwa cyangwa nibihuha? Ese Ferwafa na Rwanda Premier League zasubije ikipe ya APR ayo mabaruwa ko tutayabonye cyangwa nibihuha? So ngayo nguko rero ni Sport Galaxy Rwanda, mukande subscribe, like, comment ndetse na share, tujye dukomeza kubana muri rusange. Sport Galaxy Rwanda twageza amakuru y'ikipe ya APR Football Club akantu kukari na kimwe dusize inyuma. Reka mbabwire ko ikipe ya APR imeze neza cyane, abasore bayo bameze neza cyane, nta numwe urwaye, naho ufite imvune bose barahari, biteguye polisi ndetse na derby ku wa 6. Mukomeze kugira byiza, mukande subscribe, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Nyamuneka ni mutarakora subscribe dushyigikira uyikande kuko bizadufasha. Mukomeze kugira byiza, ciao ciao.